pada alakoh pada nengi rumah sakit pada gejina perawat ben dokter tawad lakona bereen perawat keng gejina rajaan apa nasi mafita ngertiin ben tak ngertiin sampian tak usah mengak mon keng apariksa ke dokter pera itu tel to seket arapa bolana arwa asekolah buk semalarang sekolah nerwah pada manuk sekecak bentak kecak tak apa mak boleh ningke ke orang ilmu boneka ningke ke manuk lain ke arjuna manuk kan larang murai benetes roh karena kecaan roh tatu mau ben ajem ni romunya na ajem tatu mau ben jengkrek ni romunya na jengkrek tatu mau ben nuk rijal ni romunya na nuk rijal kan pas larang kau le toman melebu nuk tes ki beden ngilebun na buru patoron tak tahu ngap berduratos saya kedebu keng sapa melian nok ketik 100.000 oning nok ketik dan ceng wirak laku nak mencok melolo mau beliau kita yang di tengah-tengah hadir insya Allah sudah ada di tempat yang sebentar lagi akan mengisi acara untuk memberikan tausiahnya kepada kita. Akni Kiai Haji Muhammad Hodri, pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin Lenteng Sumeneb. Terjukenan kami ucapkan selamat datang kepada YouTuber Nurin Production yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para guru-guru, secara khusus salerana semulja Kiai Abdul Hamid Syamsuddin, salerana semulja Kiai Abdul Aziz Fahmi, semulja Kiai Muhammad Said, semulja Kiai Mas'udi Mawardi, semulja Kiai Hefni Haris, semulja Kiai Ahmad Saiful Bahri, semulja Kiai Suudi, sateja para kiai, sateja para guru-guru ngaji, nyoon seporah manabi abtina tak dek sateja na tak nyebut setong per setong namung dek ka sateja na abtina banget amal jaki, sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kelebun ti sapelengaan dejah asarang sateja seapento pemerintahan ti sapelengan deja abtina banget amul jaki. Secara khusus juga sateja cakancah sebiasa ngireng ajian rutin Fathul Qorib malar manter ngaji nak kata remak ke Gusti Allah. Ya saya tak ngaji tak usah noro amin tak milu apa gitu ya. Sateja cakanca panitia seampun mengusahakan berlangsungnya pengajian siang menuju sore beja samangken abtina banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at
manter muka peten kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda pertanyaan nengi Quran keng tak usah jawab, perak pakon ker-peker. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pada orang ngerti ben orang tak ngerti. Saya lajak jawab kok. Hari tak ngerti kejak majura berarti. Pada alakoh pada nengi rumah sakit pada gejina perawat ben dokter tak ada lakona bereen perawat keng gejina rajaan apa nasi mafita ngertin ben tak ngertin sampian tak usah mengak mon keng apariksa ke dokter pera itu tel to seket arapa bola na arwa asekolah buk semalarang sekolah nerwah pada manuk sekecak bentak kecak tak apa mak boleh ningke ke orang ilmu benekan ningke ke manuk lain ke argina manuk kan larang murai benetes ruah karena kecak ruah tatu ben ajem ni romunya na ajem tatu ben jengkrek ni romunya na jengkrek tatu ben nuk rijal ni romunya na nuk rijal kan pas larang kau le toman melebu nuk tes ki beden ngilebun na buru patoron tak tau ngap berduratos saya kedebu keng sapa melian nuk keti 100.000 oning nuk keti mdan ceng wirak laku nak mencok melolo ya sampian opama inter ke rumah sakit tak usahnya banyak ngibe orang senoro de dua cokop pokok pendengar tina setong se aja ge se sakit setong entar kalobi mamari urusan administrasi cokop kedua ya make tak kerdupi kep sehingga teraki keng pada tak ngerti nah aro perak titi rombuh depak ke rumah sakit nguncur perak ngilen sele nambi selak bedena beru perak aduh mati ongku mensatya mati ongku bah benih nambai tenang, benih nambai gempang, malah nambai melarat benyang sarah. Ani kepitena orang ngerti, ben orang tak ngerti. Pada pejeng orang ngerti, ben pejeng orang tak ngerti. Tak ada. Milana ilmu wanita parlo daritan sabab situ dilarang ka ibadah na kaulaban sampian ilmu na pak situ dilarang ka ibadah menikah ilmu na boleh abajeng ka abajeng keng majabat teha pada benreng beli pada benreng cina syirotol mak berdapat teh cetolan roh tol ladina amtoh alaihim gairil maksubi alaihim daladdol wajah makmum tak langkong mon bade sebek cobaan kaule tak tanggung jawab kaule bani ka mangkat kosongan tanteretan si sami mulja dan kula parlomator sepenikah beda orang ica mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asolat keng ben Kanjeng Nabi tegur mari asolat gempang cerita au kama qala Nabi ben si asolat ki buru
engki kanjeng Nabi asolat boleh solat teben jadi salah mari asolat pakon asolat boleh solat teben jadi salah mari asolat pakon boleh asolat boleh ben jadi tak asolatnya mana aja akhir karena takar telo kali pakon ben kanjeng Nabi kekermator abdina tak uning boleh solat seleres katipun apa kanjeng Nabi. Nah, paana si salah dari solat abdi naga dinto. Akhirnya ben kanjeng Nabi jelasaki. Se kocak abejeng ria jong, beria. Ah, beria. Remon jelasaki maurib tak mari deki ja. Ki pada tak asar aja ki. Cek saking pada asar mau temu maurib. Sekasosa tanteretan sengak perak can kau leben ajunan solat kau leben ajunan tepak bila yokor ka hukum ternyata salah pasana kau leben ajunan sengak perak can kau leben ajunan tepak tapi bila yokor ka ketap salah seekalako kau leben sampian sengak perak can kau leben sampian tepak bila yokor ka hukum sengak salah. Contoh dan kula sering eman kak diman mator seteti perhatian ke kanjeng Nabi ka ento karena sholat tak ngangku itu maknina ringak ria buk ya marah widi mah beda pengajian pada ben ria ya kaulatan nangali kapi saya kocak tak tu maknina penikah cuma katon ngebesa kiyongku mbian tosan mbian tumak nina apa nih kebuk nengeneng geluh Allahu Akbar tek nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah tek nengeneng geluh mone jelas sukun ba'dal harakah bila mari aguli nengeneng geluh aronya mana tumak nina mun tade ni karena sholat tu leben sampian aro betal maki bacaan lengkap keng eka sangguh beni urusan macan apa neka sampian mun aruku pada ben peneka si wajib rukun macan aroho ko masunnah beni tak maca saya nggak le bacaan aroho ko masunnah si wajib rukun ingan riana ya maki tak camaja tak jadi betal lah keng mun salah cara nengendeen jadi betal lambian boh cara ngi bocah ben kulit maki bocah keng tak nengeneng eka sangu dari atas Allahu Akbar subhanallah sami Allah man hamid rabbana lakal hamdu subhanahu Allahu subhanallah ambu sal relah beni urusan bacaan apa nikah tumak nina apa nih nengeneng Allahu Akbar tak nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah tak nengeneng geluh Allahu Akbar abid napa sakece nengeneng sakece paling sakece nengeneng saokora maca subhanallah sekalian pokok sampurna Allahu Akbar tak subhanallah makin berak sekali anasarulah sami Allahu liman hamidah subhanallah beni pahala cuba de benreng senam milana takar beda debu dimma beda orang abajang pada ben ajam nyocok cekung debu na kanjeng Nabi dimma beda orang abajang pada ben ajam nyocok cekung mate nabi bisa keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat napa jam nyocok jagung ni agatek onga di mana beda jam nyocok jagung agatek bahnya loker ke baba ani ke sediti masalah teritan lagi kiki sengak can kau leben sampian asolat keng iokor ka hokom kau leben sampian kita asolat keng mon ngaji fathul qorib oning ya
Are tak usah jelas lagi nih pengaji. Rakira sholat kaula ben sampean tepak napa punten ngaji Fatul Qorib. Rakira puasa na kaula ben sampean tepak napa punten ngaji Fatul Qorib. Sampean akurban sakecek ki. Nom, are serius kula. Mbian cetak tingut dia akurban sekalian belekan nah. Berem mabuk ay ya onreng dina ya nom maksudnya ala komole lambe roh pas tada situ dia kurban sekalian lekan ya ada buna Kanjeng Nabi sapa orang kelar akurban keng tanda akurban cek mak semak ketang masjid ada buna Kanjeng Nabi andi makna adalah itondung ben Kanjeng Nabi adalah teretan Nabi Ibrahim penikah adu tro andi anak takar lebih sebitek tahun ki buru pareng anak ngake pareng anak ben Gusti Allah anaan pakon beli muti peker ki pak repan bure ke anak him cek saking beli anan derita ada Nabi Ibrahim siap can Nabi Ibrahim anak pakon beli kangku ibadah beli ongku Nabi Ibrahim pak sampian tak ipakon nyembeli anak ero nyembeli embi arya lah sang geliseng tak itu mojok ngalap se kemah sila ada ya ro masa katon muka beng lah beng swarga de emak ban buk se avareng rizki Allah se makelar sampean ala ko Allah se cerdas pikir na kaula ben sampean Allah sampean bisnis se ngator bisnis sesampean se malebur orang melihat degeng na sampean kapi Allah ya yang tos kombeli na ben Allah setahun sekalian 3 juta lek kena keluar pesen na kebelimbi jadi coba hahaha ben mata mas pengajian delah ya mun pikir nak coba penting penikat toman taker masuk ke Indosiar ning TV insyaallah ki beda ning YouTube penikah beda orang bini sepo tak endi laki tak endi anak compon tabingan ketoro lalakon namile beda na aing deh napa nya mana jandreng kanto pemulung roh pemulung akurban sapeh ekatibi lalako na pemulung nom pada malara da ben kulo ben sampean compon ketoro laki tade abe letua sampai tetanggen apa nika ngucak ke kepi nyih cek saking Enri beni begina kurban arapa mon bengkon apa tepak gelu arapa mon bengkon nasi katoro ji patepak gelu enri tak kutua kurban enri tak andi berema jauh penyair ya boh engkau arapa mak matepak bengko jek kok mati ya make katoro apa jek kok ngidegi ya tedung arapa ki mak bengko kutui pagenteng pole rogi kok mapolong bedetik plastik kan sarupiah 2 rupiah ngake banyak pese pas ipa matepak bengkoh manten uang lah kok manten rogi sengkok ko besah sengkok hasil sengkok asokor ka Allah oleh nalong mapolong pese sarupiah 2 rupiah pas kelar eka beli suar ke ben sengkok eka beli sapeh mak le tisak sejak sengkok ongguan ka Gusti Allah apa ngisto rida ko besah kok oleh nama larat eka beli suar ke Arya kan pikiran beres ribuk oleh nama larat eka beli suar ke Arya pikiran beres renom
kau leben sampian pikiran benih tak beres cek beres pikiran talebet beres berancar benih tandi bese pabolong oleh melihat dugram iya tak tulia kurban cek pikiran cek beres pabolong benih tak ada oleh nailong pabolong mereka beli sepeda motor je yang sepeda motor tak timatian lampu na odi kenal pot pada ngokos nyon sepora teretan mon tak geng orang ongguan pangistu naga Allah pasogi tak kurban ja orang akurban panika benih bolan banyak dunya nah orang akurban panika keng karena esto ka pangeran nah ayo cereng tak kutu ka dibi isapere ka pettoe oleh nom mon ngaji batul gorib tahu ya sape an sabaatin sape panika oleh ka pettoe Pup setengah gram wafi 2,5 juta mun 3 legoran Roma mun depak ring kepetto sombengan raja saben lah 2 juta bile 14 juta pendenan sape raja maksudnya rajaan benembi lah wah saben mun terus asli raja mbian 3 jutaan mun ring kepetto selekor juta positif raja sape dia ku laku ning akhirat bekal pada teng ben Gusti Allah sape panika debun Kanjeng Nabi bun tanduk-tanduk bun bulu-bulu ne pada teng kepi mun kaula ben ajunan palang sape re bekal benta lakuna sadu malam nom Gusti Pangeran kaula saksena je orang panika iman ongku ka ajunan Gusti si anya apa nih kejak japur ke neraka Pangeran kaula saksena mun tak keng ongguan iman ka ajunan tak kira beda kaula can embiin si akurban mun si tak akurban tak kira denteng embi benih maksudnya sapale mana diri kak dinto sambil kira peker deki sebelum nak saren sambil kira peker ki roa mak yongku ya masang kok sawo mero odi repah tak kurban sekalian lekan negara cet perak oleh malarat repang takar pang keberak ke timur tak kurban sekalian lekan ngaro mun bede saya kira pekirah deki sebelum tedung ya mun kira tak ada saya pekira tak usah kira pekiran pah tuli tedung lekas ngideh apa ya apa ki saya pikir jet cecelan telok tak majer sekali sanguna anak jet kita itu mau jet nyari di mah pah tuli tedung letak dere tengki ada saya ke maksud mun beda saya pikiran nih kebentai sibuk malarat bumbere ribek malarat aku make empian tukang lagu nah ari sibuk meseret ongku mayu le monikir pikir tak yengku tak yele berem enggak njek maksud je apa rumi bede selo apa be jangan sebini hari beni ben semeleh hari engko oleh nalong mapolong sila tak norok meliaki ben naluang beden bede cetak kurban aja le mun cetak terus kurban marah ben gentangi beli ben kok jangan sebini pompong lempo ben jangan raja tokar wah maksudnya gula sepenik kan nyon sebora beda orang tika hati Imam Nawawi Imam Syaraf An-Nawawi Imam Nawawi penik kelakar sete umur 45 tahun para 1000 tahun nak samangken sete keng make sete umur 45 tahun aro tak bisa kocak pendek umur apa sebab kantos samangken ilmu na Imam Nawawi tolos iya cih benoreng sanyawanya make ampon nyon sabora esariaki ekoburaki Imam Nawawi arwa genjir na pakun beda ni kasi kocak lanjang umur pera odiin se ambu keng umur terus Imam Nawawi sete umur 45 tahun
keng kanto samangken orang Islam salam dunya insyaallah toman ngaji ka kita ba Imam Nawawi panika bodo majmu' syarah muhadzab bodo raudhah bodo riyadhus salihin bodo macam-macam sekarang Imam Nawawi sete umur 45 tahun keng ilmu na manfaat kering benya aro tak bisa ko cak mate dredan saya ko cak mate panika genjeran ambu lapak ke milan ada buna kanjeng Nabi salak setong si pakunam beui ka umur au ilmin yuntafa'u bih Imam Nawawi ini kan lakar setu umur 45 tahun keng ngarang kitab sahar lahar sanyak bunyan apoloan biki le ari sila umur sabitek petong polo ari lang ngarang apaan lah mak junang matenang ngembian mon urusan abid ben sakecen mate are papareng tretan bedo orang mate umur sabitek bedo umur petong polo bedo umur sangang polo tak usah pikir gula ben sambian lamare setempel ben si andi umur saya pikir gula ben sambian beni abid ben sakecen mate rakira jatah umur odin abe meras na pakai pak tak tuli mate taker umur sangang polo taker umur 100 tahun kengke pak apa parluna umur manusia bani kepada ben capi teretan saya ko cak pocur capi bani ke beni pola na benyaan bani tapi can argen na boleh make molong sagintal mbian capi mon argen na capi na 2.000 rupiah sekilo aro pera oleh 200.000 penguk molong apa polo kilo keng argena sapi na 100.000 sekilo arwakan 4 juta kau tuh reker-reker rakera meras napa bunten umur gaula ben ajuna mate bani kata ningseng lai taritan mati ya kakapi kul kabala rasul tebuna Allah pada pak kareng pelengaan deja jadi innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum urusan mate sepada buru kapi dari mate sepada takok kapi ka mate tak usah ka beter takok tak takok pakunkeun mate milana tak usah iri ka di andi inta tangke dereta lah sepaleng sokiro mate ya ben sebekal berak ku laku justru sesoki milan ada buna kanjeng Nabi dua are lebih fokus ke orang mukmin keng pada tak ende salah setong ngasih dua miskin are lebih fokus beni soro miskin beni cek endi prasangka coba mon abe takdir miskin ngak ruwa miskin lebih fokus ini akhirat ana apa bolana sabab tak banyak urusan bagi mobil di berbiki ada tandi sekali jat mulai odi tak tapak sekali sepeda motor beda meli sekalian keng durnuan sapen di berbeki ada tak teman ngarek cat sekali cat embi pula ada ajam beda setong meli sapena keng pahikakan renggerengan ambu tak meli boleh awan si yurus semunda iya Nabi Sulaiman panika makin nabi masuk ke suarga bek mudi ana apa bolan tunya na banyak akhir pikir cerita mati ya kakapi sesokiro mate semajar umum ke rumah sakit adalah majar umum ki mate nom apa boleh senurok BPJS ria sejak tak tuli suntik roh ya mati tak kira burung dan nengi jompok panika beda orang cet ampon napanya mana cek aja genongku karena aben toronan kencing manis toronan dere tengki pen bulan alep acek alep pen bulan apreksa ke dokter spesialis pen bulan nginum obat sabenare alep saben bulan apreksa ke dokter pen bulan nginum obat benare ki mate bu ki mate apa boleh sejat pera odi ben kerekan ria
nyilo eker geris eker positif mate bakul. Tak bisa dan milan na tak usah iri ke orang siapa angkat mati ya. Tak usah iri ke orang si bungkon tak kerja raja na si bungkon raja mati ya. Tak usah iri ke sendi mobil bagus mati ya teretan. Ika bala ka ada ben Allah judul la orang odi sekotui ke ngai setong mati ya. Ben kaula ben ajunan beni esoro mikir bila kira se mati. Tak usah pikir beni se mikir lah. Se pikir ben kaula ben sampian rek marena mate. Rakira aberem ala jadi se usah pikir nom. Mon bila se mati tak usah repot kaula ben sampian. Orang takok ka mateng tak kira manyantir mateng. Orang bengal ka mate tak kira manyorot mate. Mare setempel tak kira nyorot tak kira nyantir ja. Benguk saya pikir ben kau leben sampian rakera nyanguana poreng mate banik. Ani ke usah pikir. Sampian pas pace ngaste tena ka kopi tanda dere mi teki. Ka teh tanda kencing manis mi naik. Kakak apa ka daging ka pate tanda mi takok kolesterol opama. Karak perana telur tanda TG trigliserida mi naik opama tanda garu biru kedun sabrang ke kangkong tanda mi tako asam urat pah tak mati orang ngare mate bak wah justru kadang orang ngare sih mati kada maksud tu mula tanda kapan-apan rola mati ya biasa cului nase la tak gael every aing la tak ngelonyot mati ya rola nom. Ya tore aja sehat abe bagus olahraga bagus kaangku nyukur sehat abe usaha ngireng kaangku itu ti orang saya takdir lancang umur ben Allah tore usaha olahraga benar ya tore mak tak gempang sakit keng cek kelopai beda orang mate para pan olahraga aja tuh berserius nih kagula Lakena Bunga Citra Lestari ya Allah mun bagian posepon nare tak ngarete ja ada tak ada pak pikirna ke Bunga Citra Lestari curpo cur sampian bah curpo cur sampian mun tak kejapok ke HP ya ongku tak pati beruk he sa pembianku lagu ya juna Allah ongku sebaling berak hesa penari ya sendi TikTok kakan TikTok apa orang lambe setero aven tak juban orang imo nanang ke benaben laku ale selek sambil tak cerita satia mon berak tero aven tak juban orang tak kutu beda kanjan aja katibian barak tedu ngawa langit deung iteku ngaria HP-na sing ngateraki ben tak juba kok Saiful Jamil apa aja apa Saiful Jamil kok saya apa saya ya teraki kok iko praproro kok jagawi saya kabenta lalala rem ngangkui EPC eva masuk ke grup EPC eva masuk ke grup si macereng 300 dari 300 rem ke grup selain tetir 3.000 dari 3.000 rem puluh mantan tuh sana sampian saja tak teman neku ke HP dia sepada ban panikan do sok koreh tina jajar kalian om tina kau lega bining ho jaan ben mon ngerem WA aja ngangkui polam-polam nama loloh tu sana maleta atompo ke polam-polan maksudnya ngangkui toncu boleh ngangkui toncu tengah toncu jadi jak tembeng pagi tu sana orang langsung rempak pak Man najatu ya Rasulullah kuncina selamat napa kanjing Nabi amsing alaika lisanak jegele sanaban samangken se paling bobojo beni lesan pun tereta ya polam-polan tukang mejen habin ya konjoon pada mate karena pada mati ya kakapi ko tuna se ekalako kau leben sampian eka niat ka angkui eke bei sango nama
Al-Kayyis orang sing ngerteh, orang sing pinter ya debuna Kanjeng Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang sing pinter, orang sing ngerti ya apa bui sa ikalako aben ikaniat ikabaya sangun amat teh. Mun keng kaulaban sampian panikatan teretan ala aku andi tunya na kabay sangun amat teh. Mun keng kaulaban sampian itakdir apangkat ben Allah teretan pangkat takabay sangun amat teh. Mun kaulaban sampian tetilake teretan tetiakilake se abek teh kareng sepo se alatin kabini ben kana foto makle masuk swarga lebet tetilake se tanggung jawab. Mun ebet tetibini ben Allah pup pateti bini seteti lantaran masuk swarga lebet teti bini si afek te kasih lake beda pada ben panika beda paling tinggi na pangkat dengan swarga aja ngareng bini Asiyah bini na Firaun. Asiyah bini na Firaun panika tinggi derajat dengan swarga ana apa sebab sabar ngadepi tengka juben lake laki na Asiyah ni ke Firaun bengis tega mangke tak bojeng tak tuh ke pangeran maaf bojeng mak tuh ke pangeran ngaku pangeran lagi na sampian tak pada ben Firaun tan iki ngerak parah ada kira-kira mun kaula ben ajunan barengi ilmu ben Allah sema swarga lantaran ilmu kaula ben ajunan barengi dunya ben Allah ayo sema swarga lebet dunya sabab panika setuju na bente dari Gusti Allah teretan ilmu abek tandi olah lala aku na abek sedeti meras ka umur panika dan kula sering matur saopama panika ajunan keduan tanah upama beda nengi pengkir lorong pengkir jalan panika pas eko caaki ke kelebun pak kelebun manabi beda pemugaran mun beda pelebaran jalan beda pelebaran tada pelebaran ni kamu nyarna jalan panika pak kelebun tanah din kulis beda pengkir jalan kalak semeter orang sesali pernah makle nyaman mun ko orang semeter pak kelebun pada pak 2 meter pokon pickup tetelok si nyaman salip ban kenika opamah ya kayak mundiri sorak kakaton tak kira hari kan opam ya nyon sepora teretan mari nyumpeng mari sabe ota betahanan sampian pen ikebay jalan ongku ben kelebun mari nyumpeng pas mate sampian ongku de pak gelem kubur tak usah sos sampian kare kok rokok andel sendelan beramdan gelem kubur ana apa bolana salbedo orang lebat salbada orang lebat dengan jalan panika eke ngai tak eke ngai sebut tak sebut duaki tak duaki sampean pakun melo ganjaran makita ngucap amin pokok bah kesombong tanar ya enggak amin melolo yang tidak sombongan dah ani kese kocak sedekah jariyah eke ngai tak eke ngai duaki tak duaki ana apa sebab dunya na sambian amanfaat ka orang mun ilmu abak tandi pola tunya saya manfaat sampian nyompong ke masjid mi beda kujur masjid sampian nyompong ke madrasah mi beda yoba na madrasah na keng mun ajunan tanah seiwa kapaki erida aki aja ngereng banyak sapa ngakan tanah mun tak keng jet si asongkoan bena kodungan re tukang kes-kes tanah na tanah regen kiamat teretan pahrida aki zaman palebaran pak kelebun kalak pada pak semit kadang si macekak nih pikiran ben perasaan nak botoh tuh make ya ceritanya na sempet sakoni sebedaban panika pagi semiter saya kala nak foto milu apa si abdi rezeki kena foto benika uleban sampian siapa Allah orang ngak nikai tegur mon beda orang sepo mang ke rizki nak foto penikai tegur ben Allah ning Quran nahnu narzukuhum wa iyyakum ibali boleh ayat selain nahnu narzukukum wa iyyahum apa se alako reng sepo se alako se jejeh
cek andi pikiran ben mak letunya na mendeng petong toron ereken ben saya beri rezeki kena foto saya beri rezeki rek engkau bahkan saya mendatang rezeki ka ben jadi engkau beni oleh na ben jadi ya kir-kir teritan pong-pong kalau ben ajunan diparingi kesempatan nak foto penikah aduh saya kasusah kau leben sambian mi berak mikir kena foto keng nak foto tak ingat ke kau leben sambian mak tagar ke kuburan teritan karo masake nak foto tak terus make esto bah kau lah aja gereng sepo peto bila sare beda nang rumah sakit sangangareh beda nang ICU bila masuk ke ICU tak berengaki jaga tikal kiai tak langkong ki abul abti nasi ngurus ajunan manabi masuk ke dalam kak dintoi pangki dokter itu kan ya ajunan ampun tak mabi beni tak aja geeng estoh mak tegar ke kuburan ke ICU tak norok lah nom ke ICU lah tak norok agentang nengi dalam ketibian bini tak ada anak tak ada teretan tak ada sepopo tak ada kakapi tong setong si tak tomanying lah dari abe bila gentang di rumah sakit ketibian sabar ya Allah orang secetak toman beda masalah odin ben Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun tak kira takut tak kira kebetir tak kira kerdas atina tenang ben Allah yatina cukup irwa bejeng lah bejeng engkau rojak togaran ben tetang kita togaran esro apa sang ko apa sah cekecit lah dewaan kejanji nengko saya tetap mau ben pangeran saja Allah ada bula khaufun alaihim walahum yahzanun hingki innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sebagian ayat tersebut tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu sebagian ayat lain langsung sore la khaufun alaihim walahum yahzanun orang yang tak teman beda masalah ben Allah bila mati tak kira takut keng orang sebanyak masalah ben Allah irwa bejeng 5 kali balor ngelak sejeng kenceng begal kas talakuna sadu malam esro apa sepera pahlop mailop ke di luar nah padahal lagi dalam nginum abi setengah janteng ruah anak tak noro je lah ke rumah sakit mak tak ke kuburan ke rumah sakit tak noro je lah si sakit katibian nengi dalam si lain berde luar aja gah mi sosa si luar enja arojek di luar macam si luar sehat berruah si sakit si dalam cereng ced biasa ngarek wah berajuk tojuk melolo nengi rumah sakit ya dek tekun aku geng ku ngirset aku geng ku ngirset nyeduk ke plastik encet lebih biasa alak kok malarat wah beraju toju perlemperan dek tekun apa mila namun sampian entar kereng sakit rupah ngibe jejen pabu si jejen harus si sakit tak kira jumbu sekuni leken aja seberes ruah si serenyet tetiwas kuas ruah dek tekun belik ruah lah saya jaga tolos lempo si sakit mate milan mau beda orang yang ibu ke sakit ruah saya minta bental saya ingat ke bental lu tak kira si sakit aja tengku marah bukti aki bila mangkat ke sakit saya posang ke bental siapa aja si beres bental je kelopai bental iya siapa si sakit mah boleh bental maki kasor bede mah sakit mun si sakit harus ibu sang bental si beres minta nemu bental si dedung ker teretan ay maki tambi tisu bah bil si mari ya sejam setengah ini benih ani kampun sejam teretan engki pokol telok WIB pokol setengah 4 gitu mana istiwa cia bian berak kare si kok rokok nano mikir sini ku mikri tantretan di sami mulja toris menikah mungkin ilmu abe pun tak andi pola tunnya pak pola mi tunnya cek keng karena mikir nak boto aduh teretan sampian alako
belum puluh tahun loh saya kasus sami tade si toman iki bagas uti pikir sampean alako mulai lambe toman melis warga ngaguin apa toman nyombong ke masjid tegar jadi ami mi toman akurban apa ben tahun uti pikir sing nggak pira oleh malarat teretan apa kayak ngelada pak kebekton nah Beni tematian bolan. Sehingga maksud kula seni kateretan, du untuk pikir-pikir. Kau leben sampean ala koy kapiaki. Eva polong, tompo, ngolbu, soki, mate mas. Eva polong, soki, mate. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ika boleh ada ban Quran. Sehingga manusia sepaling muang ka umur beun long mapolong dunya dia. Ton ka ton na perak beun alaku ye cek reng are kebai sarata akhirat. Ika kebai akhirat ongku na papunten. Ro ala kowe papolong mate bah. Tapi kan ikan di anak, iya andina anak beni andina be. Kau leben sampean ala aku perak. Tore gerbe tekan teti sedekah tak mau nikah sedekah mau nana karena nyak banyak andre dan orang alak koi banyak ere paling abid kan mari pak bolo berak kadang tak ada pak bolo kan tok betok bila mari tok betok anak sadaretanan aku pol kapi candreng madura musawarah aro benin rosaki tahlilan ronom aro benin rosaki pengajian roa Arwatunya na sampian oleh na alako si belum puluh tahun dele jar penjar lah teti si alako petong puluh tahun belum puluh tahun roy pagemet petong hari dari mati na sampian berak lejar tak teti apa sekali bila saya kesedekar dengan tos saya buare mila na bila saya buare aro pahe pagena pajunga beda tekera beda pentalla beda kan sering sebereng rojak saking oleh ngocak roy kocak lagi roy ada boleh rela pak dibudin ya beriawa are para serak pajung re mulai tak yang kue berengkas beria roh ki kau leben sampean dunya penikah hak pakai benih hak milik paringi kekuasaan ben Allah ngatur dunya mon Obama kau leben sampean mateng plek mateng arwah kahari nalaku na kaulaban sampian beni andin kaulaban sampian andin Allah itu umban Allah lebat ilmu faraid selake milo duka lelipat dah sebini milo saparo tak oleh berontak ke aturna Allah jadi kaulaban sampian pera oleh alakom eba bolong mate nja mara muncul akurbana pong kita depak dia seka adima rakera kau leben ajunan bani sambil pikir boleh apa saya terakhir tidak boleh ini kepas mak keton kita mari bab kurban bini anda keton bab beda sial lah keton pak punten tak kira rogi mak bener yang kurban rogi ada dari kurban rogi ada mun pola na can lekena de nabi tibi saya bang terita can lekena de nabi tibi ya orang mun lekena de nikah ketetian nengi tahun 2017 mun tak 2017 2015 nengi negara bagian nengi Kentucky nengi Amerika beda orangnya mana Abdul Mun'im aslinya orang Thailand yang menetap nengi Kentucky negara bagian nengi Amerika orang Islam nikah anak pate orang anan Abdul Mun'im pate orang semate kening ngage sidang nengi kantor polisi nengi pengadilan ben Abdul Mun'im anan sepate panikah semate anan gelu ben Abdul Mun'im ben semate tangana ya jong engki pak kaula nyo ono sebora kaula pak kaula para pan mabuk iya jong sebora ben kok ben lah sabora ben kok lah jong
Pak Hakim, Pak Polisi, tak usah okom orang ni katan. Ni kesemat ek dilim keberadaan mabuk Pak Hakim. Kau lenya apa orang pun, tak usah okom ni katan. Tak usah apa terus kasus ni katan. Orang sial ke kapi. Baba, lu, maju dah baik sapora. Arya anak, an ben sewa mata ni serka anak si mati mak de pak yocol. Berapa jawab po? Justru kok ni serka anak. Engkok montaknya pora rogi duga ale kok. Nomor setong sing kok de tak tuli lekeh. Padahal tang anak tak kira di boleh. Tang anak tak aib je aromatik. Karena ipate orang mabuk padahal aben nyari nafkah alakoh jangan nyari nafkah nabi ni ben anan takeng Allah sinakdir tatemu ben orang mabuk engkau yakin tang anak mati syahid karena nyari nafkah nabi ni ben anak mari takdir tang anak lah. Si nomor dua sengkok montaknya porang sengkok kehilangan swarga sebab Allah berdebu dengan Quran wal afina anin nas orang sendeknya pora kakak salah nereng lain janji swarga ben Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang sendeknya pora kakak salah orang lain ben ndak bagus rajul lena kenceran ya juna Allah. Engkau montaknya pora sila anak tolos mate elang kenceran swarga tangan diri ya. Ane orang sila kededah. Penting ben orang secet etina sempet de ben Allah. Tetang kegule jompo atau kar mulai dari tahun 99 ya kedui bunuh lekor tolos tak nyapa marah berapa tahun tak betul lekor tahun gara-gara na benih sahapi na ipate benih embi na ipate benih perak genteng ada por capo gerpas daun gedeng tetangga atau kar pet tole kor tahun si tak nyapa tak pet sempet gelu orang beda orang anak ipate lega dede beda perak genteng Sita gara tokar pet oleh kor tahun sitaknya. Kau kiburuan telasan kiburuan kau lesehatannya. Ba, pakun tak bagus bendilau ba. Pas ngocak deh ya. Ken mate kok jom. Ken mate. Hiye. Ma irikan niya lem jaga ngocak ken mate. Irikan bahe kopan nih ngocak angko benor. Beni angko robuk. Mon beda orang atau kar benteretan bentatang ketaknya paru beni reng angko. Aru justru tak kelar ala ben pikir nelekan nah. Tak bengal ala ben nafsona belekan na arwah bulit ben setan diri koncon cetak ke koncon sokona orang bila kedungi peleka ben kusi Allah Abu dah ngiding beda orang atau kar gara-gara pungkana korma sebayi saya katokar cak debu na kanjeng Nabi marah parida ben pungkana korma setong jadi ya beli ropun na pera jadi ban monrida ikan tina kepun dengan swarga baki pungkan akor masetong ikan tina kepun dengan swarga tanda cak saking pakasar cau canda dah urusan swarga kanjeng Nabi jadi kening beli ngangkui jangan kening beli ngangkui pasah mon pungkan akor dia biar perkara lain korma ya swarga ani kapon kanjeng Nabi pak si ajenci poropna kepun dengan swarga bila dana sempet ja tanda ben Abu Dahdah itu oro mator ke kanjeng Nabi kalau kanjeng Nabi peonggu naongku ben ajunan ikan tena tanah neng swarga iya kok tak ada kan aja itu oro ben Abu Dahdah sendi bunga korma setong ket cek sake makan brother mesti tojuk gelu marah ngopi gelu cek beremaan dah apa ban banyak ya berema mon korma gelek seika parkara ban porob ben korma tangan di ben bunga korma tangan di mah boleh ben Nabi minta poropan kan kok tanda apa poro pas warga tanda apa boleh poro bendin ben belulu rempek tak mari reki punggana korma din ben setong porob bentang di ben kebun si bedibu di Roma punggana korma nanem atos biki ben tanan nah ben somur atau telok kalak ben kepipas sial lu hari rempek tua apa rempek berem mereka betul aja di teretan to rempek dia ongkuan reba bayi ongkuan jadi punggana korma setong poro ben punggana korma nematos biki bentana na ben somor atau telok bagi mator ka kuste kanjeng Nabi lastare potos perkara na kanjeng Nabi boh
mak ende epa berem ben epa orop ben punggana korma din abtina Kanjeng Nabi mak bisa ende engki jereng nama tos biki din abtina bentanan ben somora boleh setiti pertanyaan abtina samangken pon andi kebun nengi swarga ongku abtina Kanjeng Nabi pon andi tanah kaplingan nengi swarga abtina berem buna jawab Kanjeng Nabi manteun le bertahanan ben nengi swarga cek bareng punggana korma setong porop korma punggana korma nama tos biki ben tanah tuli mole Abu Dahdah nih Pak karena bini nagi parapan alako nengi kebun korma paneka le keluar beden apa Kak keluar geluh beden apa Kak Arya beni tangan di bendin ben pole lale benengko porop porop ben apa Kak porop ben tanah nengi swarga le mak gelek ben buk porop ben tanah swarga le beremajan sebini sambil nangis abruy sebini penikah alhamdulillah mak nomor poropan sepocur ongku sampean Kak cek bereng tanah dunya porop ben tanah swarga iya le kau le pamelo aki cukeun make tanur anjay kadua na ben cat benengko tinan ja latina are porop ben swarga ben sekolah padanya habis pada molar kapi ka Kanjeng Nabi karena porop ben tanah swarga ke ngembean cek dapat morop nom abela gelu kasih dibere re oh tokar raja menembian engki make din goleng gigi ya kok din goleng gigi ya lakar empian tukang sehari nek ngri tukang mata adeen dia mah coba empian peleman ke jompok entah apa jadi kabele ben Allah orang laki cek saya jelas inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum mun tapalang bini na beun mun tapalang anan beun teu timoso na beun beun ke beye jalan ke swarga beun ka sadeka di andin beun kurban keng bini na tak setuju anan tak setuju jiri saya kok jadi timoso nom peleman nembean mun tak parja jepah buka lemari nah mek yang beda kelampi nembean ning lim lemari dak mun tak kelampi binian ka kapi sebe di lim lemari mun kelampi nembean tak gede bagi lim lemari je ambugan budin labeng mun kelampi lagi an bera jago pak beun are beun saya karasan iya baru mulai tengku tak bera oleh pakai kelampi ya mare yang kui pakai boleh lagi yang kui pakai boleh sasa keng tak tahu masuk film lemari je pakai boleh mare bah taruhan di mah beda binian andi godung 10 biki ja Pak Bolo sabitek penting bendin tukang nyarin pesena ya di mah beda lagi andi songko pampa mustahil jadi ya lagi reja songkon lagi ande bareng banyak tetelok normal ada dua jadi ya keng oleh hajian boleh ada dua jadi semele TV setong kepinah jadi ya saya boka jumatan boka imtihanan boka haul boka oncengan kadang bengarek boleh banyak on reper kan pas kok celeng tadi cocok on saya tadi nggak ruah punten seni kenom nyon sabora muncet ilmu jelas tada imun toro andi ilmu ayo ngaji ka Fathul Qorib re muncet ilmu tada pola mi dunya na gaula ben sambiya mak le tak pira oleh abang tulubeng lakoh mak le ngibe mule merasa umur le betunya gaula ben ajuna manter pade paleg dedeh mon pon tunya pa keluar pas tuli ka masjid pas tuli ka buk sampian andi masalah apa bui pabere montro lekas tatemu aja habis ben Gusti Allah ke masjid sampian cet pon Allah siati kanan hayya alal falah setro ka pocur setro ka ontong ya ada aja mata duli nyanter mbian nom mak palor nyari rajekeh muncet pon si adu rajekeh sing ngajak sampean muti beke mak palor sibuk ben sing nyari rajekeh mun si jet tukang du rajeken nah sing unjeng sampean muti dah marger beker boleh marger beker boleh maksudnya gule
orang mun pon nyabis ke masjid tak kira tak temu ni ben Allah. Tak kira tak temu ni ben Allah. Pabonyai masalah nampian mun nyabis sampean ke masjid pasti temu ni ben Allah. Pada ben orang entar ke jompo hari Jumat gulaku pasti temu ben gula. Sebab jadwal aja mun entar ke jompo Jumat gulaku sebelum pukul belu maksudnya mi bede se entar ya. Yo pamalat ada ya tin. Hari Jumat pagi sebelum pukul belu mon kayak ntar ke jompo tak usah nelpon tak usah tanya ajunan terakhir berbeda dalam badah insyaallah mon hari Jumat cet kau lihat tosan po engki le ani ka Allah cet pon sing ngantos mar ben minta apa manusia selade ieu kadang pas tak nyaut lekana sanika fitritan kau leben ajunan andi anak iya lok opamah orang sepo adi kanan ke anak Dri tak nyaut padahal ngiding Hodri pakun tak nyaut tak kere bentak ili makale Dri hari nak kena toro ocak bareng dereker ya marah nyaut tepak sampian edi kan ben kau leben Gusti Allah 5 kali sehari semalam pas tak kena nyaut lekan negara ngaden hari dereker bareng tak ada lelawangku milan ada buna Gusti Kanjeng Nabi mun beda orang ngiding adan de beranum mun beda orang ngiding adan pas rek marina takere pamare benduana wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta bermada buna Kanjeng Nabi mun beda orang ngiding adan pas takara doa halat lahu syafaati yaumal qiyamah wajib etolong ben ko nang hari kiamat dia ana pabolan berarti esto ke pangeran iya dan jasa apa jangan qalu ingki Gusti sami'na wa ata'na ngiding are pah tak jawab lekan negara yang adan selada ya bahyal masiyal Allahu akbar ya Allah malah duhur ya pah masjid si salah ya mak keton tak cocok ke cuma masjid ya do iya bah mintos husnul khotimah masuk swarga along polong kelebon Gusti Kanjeng Nabi de emak cia pangeran logolokan tak iding akiwen sampean ya maju muncul keng niat entar ke masjid ngantosan apa non artinya sahu moro odi cetak apa aja ke masjid sekali ya pak muncul keng niat sampean pah ngucap anu kita tak buka kan itu kan saya mau ka apa ada orang notop dak polema apa kersoker geluben masjid andi salah apa masjid kambia anu kan tuh hidayah kita turun hidayah jadi biasanya itu akiban setruk ke ben Allah ongguan teritan mun ki hat sehat ya ibadah nengi padi aruko gi nyaman sujud gi nyaman tempo gi nyaman mancing gi aura tak ingat ke masjid je bila tak kening telkok salaja sokona kasabe lah tak kelar ngari lah tak deting ke pasar lah tak depak puru ingat ke masjid pas ini ced lah tak ning telkok sokona salaja lah depan ke masjid selak lah jerekang dia bakal masjid can kan ya Allah mak jon selak masjid sedere beni horeng ngatam bro kanca jerekang ning etian kadinto saya ka maksud ajunan secet ampon tak sampurna kengki ka masjid manteun rajin oleh na genceran saya ka maksud ya sehat-sehat re ngantos apa nom setruk palang orang mon sholat tapi kan esa juga makanya coba ya sama nih urusan esa tak esa ya urusan pangistona abah ke Gusti Allah mak boleh sholat nih jompo ambian ya sholat nih pengkir padir ya esa tak esa tahu saya kelampian sarong pada pak gende dena nggak ya mak kita songkok pas lebar pok kedaki kecil ya pada sagi ya keng maksudnya eston apa punten dia mon orang sholat ke masjid pada ben orang umroh norok 50 juta tak kira malarat mbian pak mon umroh norok 50 juta tak kira niret koper mbian tak kira tan ana apa bola mon norok 50 juta ro kena ben sewana seniret koper alias porter kau lihat andi travel tahun yang gak gini kayak ini kepira ge bayo contoh pita ben sampai anak umroh
nurok se 15 lakar pada depak si saiket ben 15 keng depan ke bere tak pada aja mbian mau nurok se 15 apa boleh ki majer 5 juta 10 nagi ece lah positif beni berai teret eka kalong koper ben sampean orang si nurok 50 juta beni kamun mon umroh aru mon keng perak tro nangali Ka'bah tak usah teger mancing janom nangi lum hotel kare mamireng ngare berak nangi Zam-Zam Tower nangi Pullman nangi Cem si raja perak kare mamireng buka gordina jendela nangali Ka'bah nangi bebo nangali coba dengan tawab nangi bebo arah apa bolan saiket penting saiket je deh mak kita niat enter ke masjid mbian takkan tedung mata tandung nangi lempera hotel Etrep-tep na hotel ta kan tedung mata tandung bian geluduk aku lu depan ke bebero persis langsung depak ke lempera Masjidil Haram tak niat renter ke masjid perak ta tandung keng mon se 15 jadung mata tandung nom penyolong kum bian pada ben orang se solat ke masjid tak kira kebeter lah kuna sadu malam ya juna Gusti Allah balain ben malaikat ben malaikat arwah ongke can kau le malaikat iya ya ban ongke ani kabar ongke bas langsung ban tak usah berber langsung bah jangan kanjana malaikat ngingetin ajri siapa ban mak kenal Arya sih biasalah kau bede ngi masjid wah mun apa jam jangan kanjana mak tak kenal sahabaan si bede masjid kena iya kenal sih yang tak teman banyak si bede masjid pun tak ketelu ya kalema berak tengen kok cet lah hari kari dua ki sehari ya kengon kau leben sambian beje nggak tak teman ke masjid makai tepak ke malaikat tak tole aja kau lebih les ya kalau ke malaikat kau lereng Islam ke kula beje lo bener plus apa reguler lambe kan nggak ruah bener daftar aja lambe ben bodoh daftaran apa dia mulu ya bodoh kan jadi Allah si muka pendaftaran hayya alal falah setroka pocur setroka ontong ya ada aja mangkat depan jalan baban wih sering arean kita mari ya arwah si maka masjid ngarek iya manter pada keterima ke Gusti Allah ayo area kurban apa nje raga-raga ya mari kurban bah ke masjid mak le meras murang ngacih patul gorib le temu beje ngambian tepak napa punten aro konklusi lah sakat dinto sakat telepon sebisit atau lagi duh ya Allah are le bede-bede baca mere mulai gilaan nyon seborah karena perembagan katon cek nyaman semakin menika mancer pada katerima ka Gusti Allah dan kaula nyon seborah atas seteja kacangkolangan pamator nyon seborah atas seteja tusah pun apa bisaos mancer papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna hadanallah ila subulis salam summa assalamualaikum ampun pula ke selain mungkin doa jangan puk benar-benar serius ndak doa na sarikah mak lepas langsung mancer menikah dan kaula parlomator benikeng karena ebir panikah kaula ka angkui ngaule amalan panikah wak nyabis kele depak ke coba tengah ke Rembang ka angkui ngaule doa panikah bisa-bisa ajunan tak de kakak dintu gele pon tak entar gele keng ben Allah paksa mak le apolong doa areng sareng karena bede sepenta mulai lambe parengaki samangken ben Allah maus Fatihah areng sareng bila de pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali banyak orang ngamalaki panika keng buluntan to keduan ijazah keduan sanad keng den kaula parlo nyabis ka coba tengah ka angku nyampung sanad ben ijazah panika maus Fatihah areng sareng bila de pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali beli berapa bu sambil maus wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh penta ka Allah napa situ ti penta na kaula ben sampean nengi lesan wa iyyaka nasta'in nengi dedeh kertek kaki napa saya penta kaula ben sabek nengi dedeh coba keluar muni pa keluar enger deki wa iyyaka nasta'in cecelan kare keluar Gusti dan kancan itu din ben pendenan keluar le endi begini gelek lagi yang kita maj are burung saya doa are ya
ngajret tapi apa keng tak langkong nyon sapora berdoa tak ada paongku ke Allah gara-gara ipa burung tibi ben pikirna banyak orang ngedoa ngak nih kata ritan minta keng ipa burung tibi contoh ya Allah pada Pak Aki cukan Gusteh ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak kita datang ke selain amin mare amin pas pikiran aventa tapi oleh di mamon cema-cema kok apa sih tadi dia aroma ke malaikat dan ro kimenggi rono can malaikat are ben kira tolos apa burung dia beni muncet burung ijoret can malaikat iya mak nih ben mau Fatihah sareng bila dia Pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali ampun ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sagak dintoh manter pada katarima ka Gusti Allah nyon suborah hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.